Haleluya. Bercerita nosa. Bercerita tunggu ke kalau matua atau yang kini tahu koi pas tu ada lihat ni pun ni tunggu kalau matua cuba kerja makahuru. Atau zak kaning laka atau tu hete pas tu ni ane menu ni terasa heng kata bercerita pihak ngap tu pihak bercerita nosa. Atau ni kata long tuan nobu poti. Bercerita ke long tuan no las kuat. Atau ni kata bercerita ke long tuan no las kuat kan ya. Cuba kan ma ama setelah kahuru tu ketika kita mana angko tangko ma cerai tu. Baca musuh senwahi, baca musuh senwahi buat inte lusa mi inte buku ni. Baca tu mesti ambil buku atau baca tu mesti ambil buku atau kerja tu. Atau angki buat baca lagi tu. Pas tu tu saya itu kata lagi tu menu tu apa lang tadi. Pas tu ni tu cukup pas tu ni tu cukup lagi tu tu lagi tu atau baca tu ambil buku saya mesti ambil buat baca lagi tu baca tu longtuan malas tu. So kena thot cuba kerja makahur te pacik kerja malu dia long atau kau kata kamu kan note tu kamu kan tak pernah tapi sen khusus tu kamu tu ani kau kata kerja lagi kat semua sih kita tak pernah note ani kan kau bang kan ni pun mau pergi tengah lama te ngani sa long kia tu no ke long tu ke sa cuba kamu kasar tu kau no iya le kau kamu atau te kau kata semua tu kau ni aku bewote kathilong ke Maria bang kau tong kau bang cerita atau ya kau ke ane nglo kia kau kia ane kau cuba kau tu kau tu kau cakap te kelo kuno ke pacik kelo kuno ke apa kau kia ya apa kau hias ini ane kau kata me kaning Maria sekolah masuk ke tu kata tiasa kelo kuno ke pacik kelo kuno ke pedang nglo kia ke sa tu ke kiasa tu kuno tu kau cakap te Maria kelo kau kata atau nglo kia kau atau posai nak bewote azak ke tu asimbi ke tu kena apa cakap yang mau cakap muara tak pernah pergi sengaja pacik asung sohote pacik tu mesti ame kau cakap ada tu ani kau kata me pacik kata asung sepoi tu kata tinong tu kan siapa kata tu je ke tu so kalau kata kau cakap ada zakane lah kata tu kerja maka kamba beri inki ada kau tu macam kata sakit ke tinglong ke angko baca kelas suasana satu no tu tahu apa belang kata kan ilaka apa le kata tete kakave tete kakave dah tu kata athir ko kata thir le kata ke hu dia mo te ka hu le po sakit baca ke long tu no sakit ane ka hu ko baca kelas suasana ko te athir no ke te baca ni ko ka me te ko to te baca ni angli ko ka atu te ka sakit ka tete ka kakave te to ko ma tu te Kini keban itu kata kini ada ini no boka misal satu pi keban coba. Te ini tu orang ada keban tu selama mau kita tu buat ini setting ba orang tu tahu boka te ini kau dia seperti memang dia tu ya satu kata tu no tu sama hite ni mau tu kata keban tu kata misal satu kata satu kata pacine gitu. Atau buat intamat te pihak jadi ane suasana kita katinggi suasana kita katinggi ane katinggi te suatu kiasai ke balang ka pacil ni tua kakak te mul kapokong sakit tu mul kapokong aja imu dia tu huna dia foto foi bangkala bagi mau hoba jangan tu dia hoba betul engkau sing mah bangkala mesti terlalu ke engkau mesti terlalu lah tu dia nak tu dia cuma cipo ke lah foi hiu tu foi megi supo ke bangkala me angkat kata ani foi ke ani tu masih foi lah ke masih tu lah ke tu suasana kau foi hoba tinggi suasana kau te maka tinggi tu tema noli kan suasana ka eba tinggi te kini ka kini kita buku marketing kau kerja tu kata pe jalan te tinggu mah kini ka belang marketing kau noli belang ka tinggi kini belang marketing pacik kalau ni kau tinggi sing ke cuma kata perlu hok
pro boleh tanya pro buat ada bangkala masih pun macam tu baca sing pun bangkala ada hati tu acina ke ni hidup dia kau tu sih tete tu tu bukan terus le ma baca kelas sosan ni buat tu dia tu amo kata tato kata tete tu tu bukan kata bong thong hu bong thong dia asyik kata hu bong thong dia kata dia ingrenol tu asyik mati tu kata dia tete na bच्चे पकानो होने का बहु में बच्चे तो तुम जो बच्चे हो चुका दे अने बहु न पढ़े बात पर लंक ये जब लंक को के बात पूछ ले फू पर लंक तो थोनो ने इनके रहे वो तो तो बात में फू में बस को के तो हो बल के हो अंग को वो तो तो से वो में तीनों का दे का दे सो सा को मी बो तो दे बच्चे ने मा फू खाया दे ये अने का बात का लाभ से ये का दे फू का तो को का ने फू का दे फू का मी को का ने फू का दे जखन ना बहु ए हो कते के कते पते ते के बहु के कते सोसा काते हे इंग्लिश नो ते कते असिंगी को के का लोग दे थे नो अनि नो कते न थे के दे जखना ए को कोन के को दे नो के कते के हो के नो के कते का थो दे का अतरे इनका कते मी छोर का साथो पे चो को थो द बहु न बा के का अने अतते न कहू का फिन न का के को छो अने का छो त के मे का बपु बुला को छो के का बपु बुला को छो ते का थिमो का अहि ने पुरा इकला ने बपुरा का आज खते अने का थिमो को खमार अंते अने का थिमो का को ते बच्चे कला ने सत्स का बच्चे कला सत्स अतरे को हे इन केरे को ते का हिनो के सत्स तो को हिनो का भी का चुम से सत्स तो को हिनो का भी का चुम से ते ते सत्स का अने ती जिम आ मो हे छिने मो आ न अने का दai के वा पे का का दai के छिने ने स ती जिम आ मो के स बच्चे हे सत्स का जो अने जो का ते अने बच्चे का शो पे साते सत्स का तो वे सत्स का तो वे दा म का ते सत्स का तो को म का का इन म का हो का मो ते का स मो ते बच्चे के अने का कंगु मो ते सत्स का तो को छोई कते सो का सा ला मो ते अने अबिन का कते के तो आसा सा ला हे सत्स का तो क बच्चे ने का थिनो ने त अबिन का मन सत्स हो का तो अन पास को अन ए बाज ने का थिनो के हे हा ला ले म छोसा जखन ना का लो वो छोनो का का जखन अने के छोनो नि पे पक का तो का हो के सत्स म का हो का तो ते इन त अन ते नि ए हुनो ला हे तिम बा सो के न च को सत्स त हो का तो वो छो ते म का ते सत्स का तो अने हल तो ते अमो छिन हे ई मरा हे ते तिम त म ने को बे नि हो के म ते ए ला के म ते फे हो हालेलुया बच्चे ते नो बच्चे का अच्छी नोते आरु को तो का कहीं नो के हे इन के रे नोते बच्चे अच्छु खुनो अच्छो नो एक ज कमो त मरु जे म बच्चे को खानो को में जन खानो मरु अच्छो ज को कई थे बच्चे को ला ए सो सा को ते सज जु को का थिनो अन को ले मा ने मो जे में ओ हे त के ए बच्चे ने ने जे को तो ते रि ga be he ko ya छो ज ते मा छो जो द मन लो को बुनो ला जे म का जखन ला ए को ला ले म छो सा के सा के ले म कहीं我得等我那个智库拉过，可以说什么？俺老二是说的，哎，我说资不起，可不可对？开个不起的来追来追。